Juai jengi makan mau hakit kisnem prapu lai hado cawan boy snem kendai pau manla bawan Archbishop Hubert di Rosario bangkwa hayeng blay Cheese Park kendai po henyo, iway kendai henyo. Duai lang angkat pernah kini kapur, man mane yung jisu ubedon hapo zuni. wan ban yamane ban burom man yaro yau blay hagan gesngi kha joga diocese jengi ketindap jengka khat prasnem kejingya jenti jengka kumba pilayasnyo nilaroy ya dan kumba silap arpuwe ja kendai nyau prangun ki Katolik jengi bat kumjoro idan khat pratili ke parish khat prasnem khat pratili ki parish isawo yaw blay yagne dia lipti jong diocese bag jingkar khu jaw blay halor jungi tangit pengkre janai lade nagbenta gne kango kodem ka bangitrwa haw blay kum ki khon jong diocese rangkat bayasa hezki ya pada pi government kepala kantuan bentai cuna hafra blay cuni ublay kan bawa istai ini mendalama piti pot cuni unyalam ini sah bijing im bom syukur Tongin ya duai hakani kesngi kepada kesngi kajong diocese jongi kerpange ngi duai nak benta jong diocese pada menta jongi way pay way nadu bishop jongi tapi Ferdinand Dekar kumjui council jongi bat ikilendo kiruniam ki katekis kinong tray balang baro idwai de benta ki pat ringai jungi baro hagani ka diocese pat man la kilong ying long sem Kristen Katolik bau blay unjong sa haki kenang bagani ka diocese kenang yar banang scam ha ka jingai ki mutsim bijong dungin di skor ya kijing pule banengkong bansa pule daima Henry Manar i presiden jong kesenjuk kirang ba juai
ya kaktin jonga ha sentur jongru umose sulakren haki paiba uong utrai ublei jongpi unsapenmi naga benta jongpi unong itu lupa wakum manga napdeng jongpi napdeng paraja jongpi ya ukeng pidei ban syaskor kumba pilapan na utrai ublei jongpi ha horep hat kato keski jingelang menba pilih ong aingan om yos ngosyu ya kesur utrai Kumno ban pensung bha yau trai Henry ubreu badan tengah upenlai cingmot hai kikam kane ka perthai Kumno ban pensung bha yala ka tengah bat kijing perkhat jong u kilong ar khlak ka kan thai ka bom don tengah lane ka the soti ka penlai cingmot hai kikam jong trai Bashong ka jindo kinyo iya ka jishuai ka bakra ha kibriu ki bashong ka serge ujingya God but peace. Kajing pulih naga gospel bakui kat kumu Markus. Ngau pelai kajing hikai jong u na marulah hikai kum obadon ka bor ke ikhtiar bat omdei kum ke stad ai hagata hi kapor ladon hagasina kong jangki ubri obadon ye uman siam bakun bat ula kerkai me kwa ayu bat ngi Ko Jesuna Nasaret hatu melawan ban penjot yangi akan mau hakit kisnem prapu ar prapu lai hado cawan boy kisnem kendai pau manla bawan Archbishop Hubert di Rosario bangkwa hayeng blay ba uwan syaga juai diocese jungi lagade hajuai lagade aklirian ne hama pendeng kipa rungai jungi lemikman da katto katni kirang ba bat katto katni ngut ki katekis katto katni ngut ru ki pada bat katto katni ngut ru ki samla ki longkmi ki jutha memorandum chau bishop banang penbun ki parish bat ban ayangi ke diocese ladang bakla tat hadu chua bangan cha pen kentang hagas nem chia ja kendai pusau haba wan archbishop hajuai ki ju pha berbor
kejingkerpan ban yarab lem ban pa yagi padar kelendo keduniam sejuai diocese jengi mentang ilaya diocese nomor itu kipor dan don tan south santili ma pendeng juai kleriat namdang tat hado ba bishop Vincent belong ke por Paris Priest da pengkre ban pli ga amnarem bagi don santili ban ngalalong badan bang day bang akop sarang ba ngade ba kadudu ba chapen kentang na gakti jong Archbishop Hubert di Rosario bad hadin getuna tobar klano sedang pendai pusat ni aingo yau blay nak benta gitu kelenda kamtam ki pada jengi betre ya po juai diocese nado ki por jong kiba datrang ki missionary jengi kiba tre hajuai diocese ba mikmat berbar batrang ba ngayo snyau da lagi jong skor ba ngai i ki ba ki pensluri ni dei pada Henry Fantin balon kuah yang blay pada turgo dan hama pendeng Henry Fantin dan hajuai ba pada kui pada kar hajwa kita nasi gitu kipo jong pada Wendrami pada Tommy pada Albisri kini kidai kiji nong machra bat ki benong bet yang sembai ba ladang ilong menta ku malong meni menta ku ni namar jengki papujon bam kuah yang blay hagajuk jengi hajwa jengki dan bon na Paris na mapendeng ajuai bila lekno bat akipo jengi wami khman itu kipo wei neki dei ba fidelis bam kuah yang blay ba fidelis lalu ba Abu Joseph bedang-dan matni dang im menta ba njuro Clement Karkungor gitu ke kampau khman mat ki wei de gitu ki officer jengi bala don ki bala khlad ba don ro ki badan dan blay sibon ye phi gre rong ba badan nang ne bala yosnyo ya kata kesur kumbai yosnyo manga phaidin ya ke jingle inti jong ka ne ka diocese jengi chwa bengin ya ka diocese namar ba kadondro ke jingong ba ka Jantia Hills kacha ibeng nado ke sarkar bat imadro ha ka balang ke jingim Kristan jengi pakai ke jingkerpa jengki galang ban pli Paris bat ban pli ka diocese ka jing trang jengki galang ba kemat ba kibo ke memorandum nalor kita ki ong ngidon kam ke college ngidon kam ke hospital kata gede kijing dan kam jengki kipa jengi kerteng jongi baro kilat pan gitu kipor ha kini ki bishop nadu bishop Hubert Rosario bishop Resto Hangrang ba kunjuro hadu gisngi jong Archbishop Dominic Jala kini baro laingut lebam kuah yang blay ni ai ki songo deitang ha kapor jong Archbishop Dominic Jala ba ulayo isisha ban ladon lag ban pungkre ban pli ya kadasis jengi bat jong kanong stoy ha kane kisngi po predik bakan riu upen bena pajba ha kapor kumba duna lai beji berbor hikumta ki ai bahkan datib dut ki pajba lai beji chenengi dei kane kisngi ki ba mangi lada buram meni ngi penhai gitu ki balun kum gadat kesin kubang iraki ya keski khai jong kadaisi jengi kumbang samla mentan Richard Tubro presiden jong sang samlai jengi uang kadai keski khai jong pi jonga kadai mano kadaisis mapi manga mengi pada mapi ki pa blay ladam don mapi ki pa blay ngi pada ro ngimlong padar melayu ladam don mapi ki pa blay dei nama jong pi dei ni ai blay pi kilenda jengi yau pada Martin Chela kum VG Vika General Chancellor Jogopot Progression Roy lalu kibalong Mission Procurator ban ki para council members jengi ki nong
Kikam hagi commission jengi repair nado ke education commission Lawrence but commission jang ki repair jang kai KBB jengi pada manha but KBB commission ni ha banyas dang kemai nakapor kalbang itang yan hak jingan ti jengi kublek sibon yepi ki senjuk rangba ki senjuk kentai Catholic Juai Diocese ka JD CYM jang ka diocese jengi bai telang batni na duk tu kipor hi ba chwa bingin jang ka diocese ba kila tre chitom ba kila pek ba kila yo i jungkang man yo ka diocese tad hadu bingin yo hagan ni katarik hagas nem arajan riu ai kublek yipi di bamenta kinokikam ya Babu Henry dan Babu Francis ini Presiden dan Sekretari Bang Rosila Tekha Elizabeth Tekha Bang Presiden dan Sekretari Bang Yo Richards Tubru Sebun Namrum Kum Presiden Sekretari Bang Ipi ki Nongbat ya ki Commission jengi repair nado ka Pasral hado ka liturgi ke bangi dan lang menta haga bangi pengkre ban ai buram ya blei haga negasi kerpang ni ai ngo ya blei haga nega juk jengi menta ni don ya MP 3 Vincent H Pala balalong la licenem laitem menta bar ya dap yungir borbor baro giliang jam ka imlang ka salang bat kumjuru ka balang ai ke blei yepi Sri Karmenchla kum minister jang state jengi padikong Santa Mary Shela iru badai cibenta juga ni parish dan atli ngud ki MLA berdakti haga ni parish jengi cibenta jang setengah cibenta jang clearian dan ai ke blei yepi dan hani ai ngo yo blei bangi dan kumapi ki bachelor ban ki bau blei lajin bandong kita kinong mikman ban menpek ya ka roy kapa bat kumjoro ya ka imlang ka salang jengi idwai hau blei nam ta jumpi bat kumjor ngi ai ku blei ya kinong mikman jengi ki officer ki belacha khot sobha bat mapi ro baro ki pa jo blei hagani gesni ki ba pi ya lumlang rakat ban ngi kerchan lang ini nak benta ke bagi penpau bagi wan man mane kumagat kesam ko ang dan tawan mane you try tukan tipan nong bu nong thau jengi mentang kesni kumba Paulus apostol hagiti jongu keba yatho yangi mentan updel ya Jesus Kristus sedang penyim jengi kumba mau sa ai kata kecing ai peteng kabor bandong bukan nata kadang ya Jisu kinong hikai Bible scholar ikat yo Moses kot mai jadi ayu lagangi chat story ko so dong try lang ba di prophet jungu lang ba di apostol jungu bandang ba Jisu kantam inyo ayu dai ke banong maning lagangi chat story kebanyakan ketinggian nang jengi nene inyo ada kecing imbam cukun ikwa kecing imbam cukun kolong milong pa hagan gesi ublei khot dingi ujisu khot dingi banchat soryu nangba ngila banle yakamon jungu banyo ya kecing imbam cukun Goblay, ni duai na kabantak Papa Francis Jongi, ki Bishop, kamtamnya i Bishop Ferdinand Dekar, ki lendo ki katekis, bat ki runya baro, bada biching isai jong mensim bakuy, kin laban penpriang ya kaktin jong mi, bat ban yalam ya ki pai Tristan. Tungin ya duai, you are Tommy.
Pakistan jongi Tori to Sumarika Nagajing Tambor Kirus New Bato Ben Royaka Tongin Yaduai Sunday jong me, sha ke jing duai jungi ko trai, ngi kerpan, bato sha skor, dah ke pasbun, ya ke jing ot ke jing nam jong kitu baro, kibal pertai shame, dau Chris trai jungi. Amen. Para bangai jauh Yesus Kristus kabenta bakung santam ha kajing la niam jungi kadai kayu karis kajing pentelayo ku berkawan cakamet kesnam Kristus kajing kenya Kalvari kajing terwa kenya bajana hitam dau kun syau Khoj ke trai, bagdai hak babara ke bamla thau ke niara yame. Nama lambau khon jong me trai jungi Yesus Kristus. Tagabor bagdi trai jong mensem bakhoj. Me ai jing im bat me pengkhoj pen kentang yagi ai baro bat mem ju sange bandum halade ya lau pai nang badadu bami hadu besep kesengi entrawai ke kenya ke kriam ke bakhoj sya ke kerteng jong me namar kata ko trai ke parit yame badau jo mensim men sobha ban pengkhoj yagine ke jing ai ki bangila wanra ba en pen kentang yiki bakin kelalang ka met bat kasnam jong trai jungi uji Yesus ubala hukum yang ban pen menta ya kini kijing maya namar mauhi hakamit balai tina yo ula chim ya pu badak baingo yame ladwai kerku lakdia bala ayala kisendran uang toshim batobam nakani pi baro namar kani kalong kamet janga ya keban IT na kebentai jongpi hakajo kurkam dalayabam lachim ya gakuri berkabaingu yame ladwai kerku melai laksenran uang toshim batodi nagane pi baro namar kane kalang ka khuri jakasnam janga jong ka jutang mathamai badbom jukun ya batmi nakabentai jungpi manak bentai kibabun nak bentai kijima kitipop tole yagane ban kenmau yanga kajing maya jong kajing e. 'Cause
Jisu ubedon hapo zui. Jisu kutrai berkublai beri iladi hadu berkawan. Kutrai kublai berkram. Gimana yemi? Giro berdon burong yemi. Kublai kukuran. Ngidem gimana trai. Bamilawan hapo kudonut. Bat hakajingen jongi. Hakadulupu bat kawan. Bat untes bon ye pi ya gejing ai jong gejing kerku jong Tau blei un pulang ye kita not jong pi ki baca skor di kasur jong Bat un pendap ye pi da gejing men bom jukun Ai ba en chem ye pi ki bayan ya kelinti ki hukum blei ki bacem pang ya ke babha bat ke badai ban pelong ye pi ki nang yo benta bat ki pai beneng bat ke jiger khu jong blei bden bor boro upa bat ukun bat umen semba kun Toya lesung Shakriya utrai Sampai chong Katu kane kijing pentim Hajan yang kapari simulong. Ki volunteer subha apply kiwa ialah mia kadipna subha lairap sekemat kerja ialah Semua volunteer irak pailang haji ngetok okani. Hari yang kaparis hari ini nak berumnya semua isama yang kajian subaya wen hari yang nak berumnya sama buat sakit guna Racang sentuh Bos ikna racang sentuh Ikna angel semaku lo adrong kali kisahkan Semaku apa itu semaku lo lagi Semaku ku ikna angel adrong kali kisahkan Putra Yesus, may belaong haki apostol, wam kiu sekedeng berai di kebor, balik jalap hikai, bad mikular bandang ringkat badngi hidup kedawai na kepertai. Akan diikliman ngingai.
Paris Lumsnam, what's the Kikna Communion? Adik ke Paris Lumsnam, what's the Kikna Communion? Kublai Komaria kepada Anjir.
Teksa kini usaha pening kandang bakoi keteng ketome kandang sama ketome kandang kaman jame hak handal berbahan pening soal ini tak ketimbang kini usaha lakasih bapak ini berikan jame kembang di rumah bagi kepala sendiri bawa jalan manusia kebentusan hingga kepala ini jelas new alam budaya kemarin jadi Hangel bakui si balaku baro ko Yohanes Baptis bakui ko Joseph bakui ko Patriark ko Prophet bakui ko Petrus bakui ko Paulus bakui ko Andreas bakui Kaburam hau pa hau kun hau tiêm bakui Yin ya jubab lang atrai to snow sunai Daga jinyam jongli Mela penyesuk yengi badupa
Ban melawan rah kecing pendiam yang atrai nyau nai. Melawan no belai ban long kecing start pat hot kecing. Melai dia lagi nak bentar pop kecing ban pelaju ni nak kena percaya betul. Mela pergi lagi laga di sini batu ulung doa orang bah ubat cuban akidam bulai itu yang kita mela pergi bahai itu baru aja kita bisa batu bakia batu wajib batu jahat Melong kesinipan terjadinya itu dibagian ini wan badan jam itu sahib ye minggu terakhir Yesus ye minggu terakhir Yesus ye pendon burung ye minggu terakhir Yesus ye ainam ye minggu terakhir Yesus Kamu yang berdoa Yesus. Kupa jadi bahasa kalau membuat ketentuan jadi kanuan iman jadi kalau membuat jadi hati kita bahasa doa kita sedang ibadah jadi patutlah diberikan kunci kepada iman jadi pada wajibnya kita sesuai dan beri pembagi dalam Amen. Ya roh yang berdoa Yesus. Ya roh yang berdoa Yesus. Haleluya, berdoa Yesus. Haleluya, berdoa Yesus. Haleluya. Sejak lambat berdoa Yesus. Sejak lambat berdoa. Sesat ringkat berdoa Yesus. Kependap lagi dikerjakan ada kejadian kami berdoa Yesus. Haleluya.
tay kisim hajrong deng ong ki kisem to kisim ong ki tay kisim hajrong deng kate ke bomot ki Tina do ketika si yang ada percang au sengap ya ketika jia kelam yang ki bat sa ka malis ngi nam ta ka jing hikai niam bat percang usngap bat hadin les ngi da bun ki kentin lakadong ki batip au kelam dia kelam ki kena bat hadin les ngi ki kena iti puar dia man pralok ai ile ni bahawa da tiba iklam ci kentin ar kentin na ka benta ak wi kelam ki Tehadu neges ngi em ki bayu yang mari yu yang ong kepadar hiya pi ang hu hiya wati bai kelam ki kenten ki ong ki tu par ci kenten ar kenten bat hadu kan ni yogi nga kwa ki kelam yang na jengai der khai ki ni bahawa ile na marba ngalatip si kenten ar kenten kan ni de melenya tebak berkat balai ngatip Ong namar baga tu kapuar ngarap persang bansa skor kumno kia keren. Tiga tim jongi mentah kesngi ladu menden step bishop ila keren halor jong kene tim kabaong lada pinsha skor ya kesuru trai mentah kesngi nagasam kabakandai pusan kadakot kabanyeu. Tim mengaruh hagani kesngi hagani kecan mit ngan yai peteng halor jong kene keju ke tim. Bat ngan sedang dakumne ngan sedang dakumne da kaboong kat no kalong kabasnyaw tenat habangi perkat bau belai uej yangi bat bau belai udon kasandur na kabenta jungi nadu bakha nadu bapun yangi ngibaro ngimdai ki besujaran khat hanrei ngibaro kidai ki bala mang no ublai kidai ki bala jit no ublai ublai amu kasaindur na kabenta yung iki wi pakiwi bat kasaindur kayong ublai na kabenta yung i penyogo ya kejimaya em ketika wika kong kakuan ko po hospital kako daklat up tingi day ban syaskor bang ngidai ban puson ngidai ban duriap ngidai ban snyauthu habangi syaskor Markus nyeu katsau nang tau Jesu lakot biang yu pai ba bat ulaong haki tos ngap yanga pibaro bat tu persyang ban snyautu kabamot kampat biang tang ban syaskor hanrei ngidai ban snyautu ya ka ai kabangi syaskor haga gospel yung Yonis ujisu ong ar pusan sen yaki kentin ong shisha ong hapi Tiha suabu hikai ka ai ka bakordor ong shisha ong hapi ka bamut ngakwa ban kanai pi kwa kanai pi ka ira ka ikaw kerpang tis nyaw bahasa skur arbusan sinongu kawi na kiti to ako gospel yung Yonis klanong kun rudok hot lepuar shisha ong hapi day Moses ubaai kpu ya pi na beneng day ukpa junga ubala ay ukpu shisha da beneng haga gospel yung Yonis inrusan pole shisha ngom ngapi lada pimbam ya kado jong ukun ubreu bat hindi ya kasnam jong u hin amyo jing im halade Jik
hagane ke sakramen bakrang yuande makmaru Yesus Kristus ukon jangme ubalawan no brew na kamaria teseti ban na syaya ban penim yangi to ai pada kebaplai na kejinge snai ju nang penim ninya ya kejing imbam jukun dau Kristus trai jangi Amen. Yang langi roh yang meku Jisu, ya roh yang meku Jisu, belai sibun ku Jisu, belai sibun ku Jisu, isongo yang meku Jisu, Yesu yang meku Jisu.